Zdravo, moje ime je Eva in sem na turnirju League of Legends monterala highlighte. Najbolj smešna izkušnja, ki se mi je zgodila na tom turnirju, je bila definitivno to, ko se mi je en večer pred turnirom skipper program in sem se mogla vse na novo naučiti, tako hvala profesor pa Nik, ki sta bila do pol tretje z malo gor, glede na to, da smo mogli že ob 7 stanoti. Ovači pa najboljša izkušnja, ki jo imam za tega turnira, je definitivno to, ko sem dobila fejst dosta dobrih kolegov. Pa ko so me pač tako fajn med seboj sprejeli, glede na to, ko sem ga komaj prvi letnik, ostali so si starejši bili. Pa ja, fejst fajn je bilo. Hi, I am Gabe. I am the other commentator for the Erasmus Plus tournament. I can say all of the games were very fun and exciting to commentate, and I also did learn a lot during this tournament. Zdravo, sem Miha, špila sem mid lane za prvo slovensko ekipo. Puno sem se naučil teamplay, pa kako se komunicirati z drugimi igralci. Hello, my name is Nico. I am a top laner for Slovenia's first team. In this project, I learned a lot about teamfights and the league in general. I also got to meet some new people and made some new friends. So yeah, it was fun. Upam, ko me čujete. Pač nekaj moram povedati glede tega turnira, pa se posnemate, tako je bar prav profesor. Po mojem mnenju je bil turnir vreden, samo v primerjavi lani. Ne vem, ne moreš primerjati, zdaj je lani boljše bilo, ok je pa. Sem predvidelo. Samo škoda, ko smo ne mogli iti zaradi korone, ne, ali pač, ko so ne mogli se priti. Ok je pa bilo vse vreden, najboljše pa bilo to, ko smo bili čale upravičene. Addio. Hello, I'm Timmy, and I was one of the commentators for the Erasmus Plus tournament. We commentated the 2-day tournament, and there were a lot of exciting matches. Tokratni turnir v sklopu projekta Erasmus eSport smo izvedli online zaradi situacije s koronavirusom. Na tokratnem turnirju je bilo malenkost drugače, saj se dijaki oziroma igralci niso nič podružili. Ko smo bili v Latviji v mesecu marcu, smo po vsakem odigranem meču se tudi malo pozabavali, nasmejali, pohecali. To dogajanje je tokrat res manjkalo. Vse ostale stvari smo izvedli res na visokem nivoju, tudi s pokritostjo live streaminga in komentatorji. Tako da so tudi sami dijaki veliko pripomogli pri tem projektu, pri izvedbi highlightsov in tako dalje. V bodoče upajmo, da bo naslednji turnir že izveden v živo, da ne bo samo preko spleta. Dijaki so se tudi veliko naučili, kaj pomeni igrati v neki ekipi, kjer so zraven tudi učitelji, saj smo tudi učitelji bili del ekipe, tako da dijak ob napačni potezi ne more vedno biti jezen in zlivati svoje jezen na nas. Tako da je tudi to ena takšna izkušnja, ki je drugačna. Zraven tega so tudi se malo bili prisiljeni pogovarjati v tujem jeziku, torej v angleščini z ostalimi igralci, tako da je bilo iz tega vidika izvedba projekta uspešna. Na tej točki bi tudi rad povedal, da brez naših dijakov tako uspešnega projekta oziroma tako uspešnega turnirja verjetno ne bi uspeli izvesti, tako da tudi hvala vsem njim.